नेवा देदबुया हथाएको छ नेवा देदबुया गोसाले बिगु थिथि शेर्पा मध्ये छौ लाख टकाया प्रतिष्ठित गिरधरलाल शेर्पा नापा ठाकुरलाल शेर्पा नाम ब्यावे चंगु ख थुगु शेर्पा नेपाल भाषा साहित्य लिपि थुपै डक्मो विधा चोन्याकेत नेट्ने बहगु योगदान याना वये चंगु संस्था वा व्यक्तिगत बिगु ख थुगु शेर्पा त नेपाल सम्बत चिन्सा व सुइगुद तसला जिंसो अथिधैगु 2075 असार 15 टकया ई बिहा आवेदन आह्वान याना गुली स्यागु आवेदन दुहा मोगुली आवेदन बिगु म्याद ठोहे गुलाका दुतिया अथिधैगु 2076 साल साउन 32 गते तकया ई थप याना गुजुल थुगु तिथि दुने नेवा देदबुया केन्द्रीय ज्याकुटी ठेनी कथ निवेदन ब्यादित वा सिफारिस छयादित ठो हटागु सुच पितना गुजुल शेर्पाय नीति सुना आवेदन तेफै वा सिफारिस याफै छि नेपाल भाषा साहित्य व लिपिया खेले चोसाबोगु ज्या याना दिम व्यक्ति थम हे शेर्पाय दाबी याना आवेदन तेफै नेपाल भाषा साहित्य व लिपिया खेले चोछा बहगु ज्या याना चंगु संस्था थमहे थतहे शेर्पाय दाबी याना आवेदन तेफै सु नेवा देदबु नाप आबद्ध संघ संस्था खलपुच कचा संगठन सु व्यक्ति वा संस्था यात शेर्पाय नीति सिफारिस याफै आवेदन बिबले सिफारिस याबले थम ब्यागु आवेदन वा सिफारिस या आधार स्पष्ट उल्लेख यामा थजाको आधार पुष्टि जुइगु विवरण न दुथाकेमा शेर्पा सिफारिस वा आवेदन पौ नेवा देदबु या ज्याकुटी स्वपुतया वा http://www.org/image/downloads/sherpaform.pdf पाखे डाउनलोड याना दिफै शेर्पा नेपाल सम्मत 1139 यलाथो सप्तमी कुनु नेवा देदबु या निन्याकगु बुद्धि वो दया अवसर छ बिगुजै शेर्पा समिति नेवा देदबु पुष्पलाल पद तपिन्ता तामसिपाखाइ फोन ल्या 42690929 इमेल deydabo@ntc.ned.np